Dobar dan svima. Dobrodošli u knjižaru Delfi SKC gdje ćemo večeras govoriti o knjizi Sabor srpskih velikana koju je priredio gospodin Petar Žebeljan, a koja na popularan način predstavlja mnoge interesantne i manje poznate podatke o znamenitim ličnostima koje su stvarale u periodu od 1848. do 1918. godine i predstavlja neku vrstu imenika, odnosno azbučnika. Uz Srbe u ovom izuzetno važnom periodu naše istorije istakli su se i pripadnici drugih naroda koji su srpskom društvu pomogli da izgradi svoj nacionalni i kulturni identitet. Inače, Sabor srpskih velikana možemo da kažemo i da je svojevrstan nastavak Sabora junaka jer obrađuje istorijski period koji sledi. Dakle, u Saboru srpskih junaka imali smo junake iz perioda prvog i drugog srpskog ustanka, a ovo je period iza toga, dakle od 1848. do 1918. O knjizi će govoriti antropolog, esejista i kulturolog Aleksandra Pavićević. Dobroveče i dobrodošli. Filozof i profesor dr. Aleksandar Stevanović. Dobroveče i dobrodošli. Zatim naš autor, istoričar i arheolog Marko Aleksić. Marko, dobroveče i dobrodošli. A odlomke, odnosno odrednice iz knjige čitaće Srboljub Manojlović, novinar. Dobroveče i dobrodošli. I nekadašnji recitator, tako je. Naravno, tu i naš autor, gospodin Petar Žebeljan. Dobroveče i vama još jednom. Aleksandra, ja bih želela prvo vas da pitam, kakav je zapravo vaš utisak o ovom, možemo da kažemo, zborniku srpskih velikana? Šta saznajemo iz njega o graditeljima modernog srpskog identiteta? Ko su oni i šta su nam ostavili u amanet? Hvala. Iako je to možda za neke formalnost, ali ja bih prvo da kažem da mi je izuzetno drago što sam ovde, jer iz dva razloga zapravo. Jedan je što u moru loših vesti i turobnog raspoloženja i teskobnih iščekivanja postoji jedan ovakav susret koji onako uliva nadu da ćemo uspeti da sačuvamo te naše male oaze druženja i smisla. A drugi razlog zbog koga mi je posebno drago što sam ovde jeste to što je ova promocija za mene jedan neobičan i možda neočekivani epilog višedecenijskog porodičnog prijateljstva između porodice Žebeljan i moje porodice, u kojoj sam ja bila dete svih ovih decenija, a Petar Žebeljan je bio prijatelj mojih roditelja i otac mojih prijateljica iz detinjstva. I tek su nas neke nedavne životne okolnosti nekako navele i uputile na jedno novo upoznavanje i na jednu intelektualnu i emotivnu razmenu koja nadam se na obostrano zadovoljstvo. Što se tiče knjige, pošto sam ja ovde prvi govornik, tako da kažem, ja ću pokušati u stvari da kažem šta je ta knjiga bila za mene, kako sam je ja videla i da predložim način na koji se ona može čitati. Kao što ste i sami rekli, ova knjiga je jedan leksikon, odnosno svojevrsna istorijska mapa Srbije u periodu od 1848. do 1918. godine. Istorijska mapa je ispisana životopisom znamenitih ličnosti koje su delile u tom periodu u Srbiji, koje su obeležile ovaj period srpske istorije. Mislim da nije neophodno posebno naglašavati koliko je značajan ovaj period bio za budućnost Srbije uopšte, ali ću ipak reći par napomena zato što je taj period imao i pozitivne i nekako i negativne efekte na budućnost Srbije. Naime, svi znamo da po vreme nacionalnog oslobođenja, nacionalnih pokreta, nacionalnog ujedinjenja, i to ne samo u Srbiji, nego to su bili pokreti koji su odlikovali čitavu Evropu toga vremena, i vreme nacionalnog romantizma i otkrivanja takozvanog nacionalnog, odnosno narodnog duha i porasta interesovanja za narodni duh, do koga je došlo na osnovu rada Jakoba Grima i njegovog sakupljanja narodnih umotvorina i tako dalje. Međutim, ono što tu jeste, da kažem, indikacija početka
jedne duhovne promene jeste bilo upravo to što je taj nacionalni romantizam podrazumevao jedno novo iščitavanje narodnih tradicija i potrebu da se one sačuvaju, što jeste u stvari bio neki znak da one počinju da se transformišu i da nestaju. U Srbiji toga doba dolazi do, da kažemo, nekog stvaranja kontrapunkta između modernizacije i tradicije i znameniti ljudi koji su delovali u Srbiji u ovom periodu koji je opisan u ovoj knjizi i imali su različite stavove u odnosu na to koja je uloga tradicije, kako se treba prema njoj odnositi i šta je to što se može i treba podneti na oltaru modernizacije kao svojevrsna žrtva. Međutim, bez obzira na sve to, ono što je zajednički imenitelj svih ličnosti koje su dobile mesto u ovom leksikonu, u ovoj istorijskoj mapi, jeste nesumnjivi patriotizam, idealizam i odanost ideji žrtvovanja i rada za otečestvo. I u tom smislu modernizacija Srbije, odnosno stvaranje moderne srpske države i sve ono što se dešavalo u pogledu stvaralaštva u Srbiji toga doba jeste jedan bio ozbiljan preokret u pravcu moderne i mislim da srpska moderna, naravno u srazmeri sa činjenicom da je Srbija tog vremena bila prvenstveno i uglavnom seljačka i poljoprivredna zemlja, u skladu sa tim i u tom kontekstu srpska moderna po pitanju stvaralaštva nije zaostajala za stvaralaštvom modernih i, kako kažem, razvijenih evropskih zemalja. Svakako, ljudi koji su dobili mesto u ovom leksikonu su zarad patriotizma, odanosti narodu, naciji, otadžbini. Mnogi od njih su stradali i kada sam videla naslov ove knjige i ovih dana kada sam o njemu razmišljala, znači naslov je Sabor srpskih velikana, imala sam asocijaciju na jednu crkvu u Beogradu koja je posvećena Saboru srpskih svetitelja. I zapitala sam se zašto ne samo Srpska pravoslavna crkva, nego uopšte pravoslavna crkva gotovo nikada nije oreolom svetosti ovenčavala pesnike, lekare, privrednike, dobrotvore, nego uglavnom je ostajala nekako u domenu crkvenih ličnosti, jer veliki broj ličnosti prikazanih u ovoj knjizi zavređuje zapravo jedan oreol svetosti upravo zbog žrtve koju su podneli u tom veoma važnom vremenu za Srbiju. Negativni aspekti modernizacije Srbije jesu bili neko odustajanje od tradicionalnog nasleđa, odnosno gubljenje tog nekog eskatološkog nasleđa koje je upisano u svaku tradiciju i zašto René Guénon smatra zapravo da je taj raskid sa tradicijom negde početak rastakanja određene epohe i početak kraja tog jednog od ciklusa, kako on tumači istorijsko kretanje vremena. Svakako, ovaj period jeste bio period jednog duhovnog preobražaja čije posledice možda nisu bile vidljive odmah, jer je to bilo jedno vreme uspona, progresa, jednog zaleta, ali ono što se desilo tada, a to jeste izjednačavanje nacije, vere, znači nacionalnog i verskog pripadanja i shvatanje verskog pripadanja kao vrste folklora jeste nešto što je došlo na naplatu mnogo kasnije, 90. godina 20. veka, kao jedno duhovno nasleđe moderne. Dakle, osim kao leksikon koji vas inspiriše na ovakve vrste razmišljanja, eto kao što je mene inspirisao, Sabor srpskih velikana može se čitati i kao jedna komparativna literatura i meni je bilo u stvari najzanimljivije upravo komparacija između toga šta su po profesiji bili pripadnici srpske elite toga vremena, a šta su danas. Upravo sam malo prerazgovarala o tome sa kolegama. Modernu srpsku državu su gradili pesnici i lekari,
umetnici, pisci, filozofi, politikolozi, ljudi školovani i na zapadu i na istoku. Dok, kao što znamo, danas ljudi koji pripadaju oblasti humanističkih disciplina i same humanističke discipline se nalaze na marginama društvenih vrednosti, kulturnih politika i tako dalje. Osim toga, veoma je zanimljivo što među ličnostima koje se ovde nalaze ima tek nekoliko žena, što nije, sigurno sam bilo namerno, nego prosto njih u to vreme nije bilo, takav je bio položaj žene, tako da je u tom smislu neka komparacija između tog vremena i današnjeg vremena je zanimljiva. I na kraju, ova knjiga se može čitati kao jedna mapa istorijskog iskustva na osnovu koja se može pratiti razvoj ideja i koncepata u različitim oblastima društvenog, kulturnog, prirodnog i tako dalje stvaralaštva. Tako da ja sam sigurno će svako od vas naći svoj način na koji će čitati ovu knjigu, a ja sam za kraj onako nešto u vidu neke, da kažem, poetske tvorevine napisala nešto što želim da vam pročitam. Zove se Preporuka za čitanje i glasi ovako. Čitati Možda sam mnogo pričala. Preporuka za čitanje. Čitati uz jutarnju kafu i večernji smiraj, redom ili preko reda, od početka ka kraju, od kraja ka početku, sa ili bez zabeleške, nasumičnim otvaranjem, uz obavezne beleške na belim marginama na kojima često nastaju nove knjige i novi velikani. Eto, čestitam ovu knjigu. Pomenuli ste da ovde u ovom zborniku imamo i žene koje su dale svoj doprinos razvitku naše zemlje. Između ostalih tu su Jelisaveta Načić, Draga Ljočić, Milunka Savić, Vasilija Vukotić, Draga Dimitrijević Dejanović, prva srpska feminiskinja, zatim Jelena Dimitrijević, Isidora Sekulić, Nadežda Petrović. Ja bih samo želela da vas pitam, pre nego što čujemo odlomak o jednoj tako znamenitoj ženi, to je slikarka Delfa Ivanić, koliko zapravo cenimo značaj naših žena iz tog perioda i koliko je u tom pogledu ovaj zbornik značajan? Pa, znate kako, mi tek poslednjih 20 godina, da ne kažem čak možda neki kraći period, počinjemo da ponovo iščitavamo tu istoriju sa ženske strane. I konkretno je, na primjer, Etnografski institut u kojem radim nedavno izdao zbornik koji se zove baš Naučnica u društvu. Tako da je to tek sada došlo na red i u tom smislu je ova knjiga veoma značajna zato što pokazuje da je bilo oduvek žena talentovanih, pametnih, sposobnih, jedino što one prosto nisu imale priliku da dođu do izražaja. A meni je posebno, danas sam čitala knjigu nasumičnim otvaranjem i bilo mi je strašno zanimljivo jer sam naišla na ovu belešku o Jovanović Sofiji, koja je bila prva žena borac u srpskoj vojsci u Velikom ratu. Rođena u Beogradu, sa 18 godina postala je dobrovoljac četnik. Bila je neustrašiva, pa je prelazila u neprijateljsku pozadinu i činila iznenadne napade i diverzije. I da sada ne dužim, eto to je jedan od predloga za čitanje, znači Jovanović Sofija. Slična je i priča Vasilije Vukotić, ima još mnogo zanimljivih takvih priča, a mi ćemo sada čuti odrednicu o Delfi Ivanić slikarki. Izvolite, gospodine Manojlović. Delfa Ivanić, srpska slikarka, rođena je 1881. umrla 1972. godine. Sa svojom koleginicom Nadeždom Petrović inicirala je osnivanje Kola srpskih sestara 1903. godine. Bile su prve i najistaknutije članice ovog prosvetnog, patriotskog, kulturnog, vanstranačkog i humanitarnog društva. Pored njih dve, istaknutije u ovom društvu bile su, i već pomenute ovde, Katarina Milovuk, Draga Ljočić, Anđelija Stančić, ali i Branislav Nušić i Ivan Ivanić. Shvatanje potrebe da se sprovedu
da se sprovedu organizovanije akcije na teritoriji stare Srbije i Makedonije, naraslo je posle propasti Ilindeskog ustanka protiv Turaka 1903. godine. Dotadašnja nacionalna borba u tim krajevima bila je vidljiva samo kroz delovanje srpskih konzulata u Prištini, Skoplju, Bitolju i Solunu. Politička i intelektualna elita rešila je zato da se samoorganizuje i formira različita građanska udruženja sa idejom podizanja svesti o nacionalnoj pripadnosti srpskom narodu kako na jugu teritorija pod turskom vlašću, tako i na severu i zapadu pod Austro-Ugarskom carevinom. Ne. Osnivačka skupština udruženja Kola srpskih sestara održana je 28. augusta 1903. u sali restorana Kolarac na Pozorišnom trgu, sada Trgu Republike u Beogradu. Osnivačku skupštinu podržalo je na trgu oko 3000 žena. Ime udruženju Kolo srpskih sestara dao je Branislav Nušić. Posle formiranja započelo je organizovanje lokalnih odbora u Kraljevini. Glavna aktivnost kola sastojala se u prikupljanju novčane i druge pomoći koja je deljena ugroženom narodu u neoslobođenim krajevima i održavanju tromesečnih kurseva za dobrovoljne bolničarke. Do početka Balkanskih ratova bilo je obučeno 1500 volonterki koje su stavljene na raspolaganje vojnom sanitetu. Ove aktivnosti su nastavljene i u Velikom ratu. Neke članice Kola srpskih sestara stradale su tokom rata zbog svog rodoljublja i humanosti, a među najbrutalnijim su ubistva članica Vranjskog odbora Kola srpskih sestara, koje su izvršili Bugari na gradskoj pijaci kad su noževima iskasapili 5 žena. U epidemiji pegavog tifusa 1915. godine, negujući ranjenike, umrele su Ljubica Luković u Niškoj i Nadežda Petrović u Valjevskoj bolnici. Hvala. Aleksandre, kako vi vidite značaj ove knjige Sabor srpskih velikana? Da li nam biografije ovih velikana, odnosno kako ih u pogovoru nazivaju odličnika, daju jasan odgovor na to ko smo mi kao narod? Pa, ja bih prvo rekao da je ova knjiga višeslojno interesantna. I jedan odgovor, možda ne samo jedan, nego jako mnogo odgovora možemo dobiti iz nje i na jako mnogo načina možemo da je čitamo. Mi se, dakle, sada susrećemo sa jednim pitanjem sada u ovom trenutku, mi, kogod mi bili, sa jednim pitanjem koje je ključno za razumevanja, koje je praktično imalo jedan prekid koji je trajao praktično 1 vek. A to je pitanje identiteta. Prvi put posle nekih 100 godina ponovo je uspostavljena nacionalna srpska država. To je ova država u kojoj mi živimo sada. Nasuprot te države može da postoji ono što je ostalo od Jugoslavije. Pa da i to bude ova država, kao neki poslednji preostatak jednog propalog sistema i na taj način ona može da se poima. Šta je od to dvoje današnja država? To je pitanje na koji odgovor daje ova knjiga. Mi zapravo u tom periodu od 1848. godine, znači od vremena kada se uspostavlja savremena srpska država do njenog priznanja na Berlinskom kongresu 30 godina kasnije, da bi onda 40 godina kasnije bila uspostavljena Kraljevina Srba i Hrvata i Slovenaca u kojoj srpski identitet doživeo svoju kataklizmu, koja je trajala praktično 100 godina. Imamo jedan period koji je veoma veliki i istovremeno nam omogućava objektivan uvid u ono što se događalo. I upravo o tome govori ova knjiga. Pritom ova knjiga ima mnoge vrednosti, vrlo značajne vrednosti i ako bi sada trebalo da uputimo nekoga ko je potpuno nesvestan, na primjer kad bi se marsovci spustili ovde i mi hteli da im kažemo kako je građen srpski identitet, mi bi mogli da im damo ovu knjigu. Zašto? Zato što u ovoj knjizi u 462 studije, pazite, 462 ili 3 studije, ja se sad izvinjam, mi imamo minuciozno izvedenu, filigranski izvedenu karakterologiju jedne nacije.
Unutar toga vi možete da nađete ne suvo faktografski izvedene podatke, kao što imate u raznim enciklopedijama, i u tom smislu ova knjiga nadilazi značaj bilo kakve enciklopedije. Evo, ja ću vam sada pročitati jedan primjer. Ova odrednica tiče se jednog Vučića, Tome Vučića Perišića. Pazite šta on kaže. Govorio je: ja se ne bojim nikoga, ni knjaza, ni saveta, ni popečitelja, ni mitropolita, i niko ne treba da se boji nikoga, mi smo svi ravni, što je knjaz, to je i svinjar, što svinjar, to i savjetnik, što savjetnik, to i terzija, što terzija, to i sudija, što sudija, to i ja. Svi smo mi jednaki. Ne treba da se samo jedan greje na suncu, a svi mi stojimo u ladu. Ja se ne bojim nikoga, samo se bojim Ustava, pa to ću reći i knjazu Mihajlu, kao što sam govorio njegovom ocu. Nek niko ne misli da knjaz može da čini u zemlji što hoće. On mora da sluša narod i čini ono što narod hoće i zapoveda. Ovo govori o jednom potpuno ispraznom i lažnom političkom diskursu i potpunoj manipulaciji ljudima. Jel ste nešto mnogo promenili? Šta hoću da kažem? Vi sad ovdje nemate samo podatke. Vi ovdje imate i nešto više od toga. Vi zapravo dobijate predstavu o jednom sistemu vrednosti, o jednoj karakterologiji, o mnogim važnim elementima u kojima mi dan danas živimo. Dakle, ovo nije nešto rodio se, umro je, postigao ovaj ili onaj rezultat. Ovdje imate jake elemente moćnog književnog izraza. Ja se zaista divim Petru Žebeljanu, koji je uspeo za pravljenje ove knjige. Potrebna je neverovatna erudicija. I ne samo erudicija, već i jedno gotovo rudarsko delovanje koje će na kraju iznedriti objektivnu, čistu i, što je najvažnije od svega, toliko svestranu studiju, jer ovo bi se moglo nazvati studijom o jednoj činjenici koja je upravo nama sada u našem vremenu najpotrebnija. Jer ovo nije ostatak Jugoslavije, ovo je zapravo nacionalna država Srba. Ovo gde mi sad živimo. I dok ljudima to ne dođe u pamet, mi ćemo neprekidno u zid udarati. A mi ćemo udarati u zid zapravo dok ne postanemo svesni sopstvenog identiteta i činjenice da postoje neke osobine i neke stvari, ali što je najvažnije od svega, da postoje mnogobrojni, duboki i plemeniti ljudi čiji su životi utkani u vrednosti koje mi dan danas živimo, a koje smo u velikoj meri nesvesni. I ne samo Srba, to je ono što je najvažnije od svega. Sabor srpskih velikana ne uključuje samo nacionalne Srbe. Evo, ja ću vam pročitati jednu odrednicu, ako mogu da uzmem još jedan minut. Prvi put u životu sam čuo za čoveka koji se zove Tadić Jorjo. Jorjo, ovdje piše, a ovdje je Jojro, verovatno. Srpski istoričar, član Srpske akademije nauka i umetnosti, gimnaziju je učio u Zadru i Splitu, a istoriju i filozofiju studiraju u Zagrebu, Berlinu, Leipzigu, Pragu i Beogradu. Zbog izrazito jugoslovenske orijentacije imao je problema u Zagrebu, pa je prešao u Beograd. Redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu postao je 1951. godine. Njegov istoričarski rad obuhvata veliki broj radova o istoriji Dubrovnika, ali i razne teme iz srpske i jevrejske istorije. Zgrožen ustaškim zločinima u vreme Drugog svjetskog rata, kao jako katolik, 1942. godine zajedno sa Viktorom Novakom uzeo je krsnu slavu i počeo da slavi Svetog Jovana. Napisao je veliki broj portreta ličnosti iz dubrovačke prošlosti. Njegov posljednji tekst objavljen je posthumno 1971. godine. Nosi naslov Sablasti kruže Jugoslavijom i upozoravao je na rastući hrvatski nacionalizam i opasnost od raspada Jugoslavije. I sada vi otvorite i vidite dakle jedno ime i pročitate, i zato ja ne preporučujem da se ova knjiga čita kao što se čita od početka do kraja. Vi možete da uzmete ovu knjigu i uz kafu da je otvorite, kao što ste vi rekli, i da uzmete jednu ili dve odrednice.
pa da onda kao u onoj školicama vidite još neka imena koje se tu pominju i da pređete na njih. I sad pazite, vi na jednoj strani imate, na primjer, vladiku, to jest ne vladiku, izvinja se, knjaza Danila Petrovića, Nadeždu Petrović i Petrovića pilota srpskog 1912. godine. Odjednom se ta mreža, koja se inače ne može izraziti bilo kakvom pojedinačnom naučnom studijom, potpuno pred našim očima otvara, širi i dobija svoj volumen. Mi zapravo, čitajući ovu knjigu, postajemo svesni u kojoj meri je to što mi jesmo zapravo složeno, duboko, povezano, isprepletano i celovito. Ja zaista mogu da kažem da mi imamo sreću da je Petar Žebeljan čovek dubokog iskustva i uvida u različite segmente funkcionisanja sistema. Od mestra, dakle, on je zauzimao i najviše državne funkcije, a istovremeno je bio prisutan i u segmentima najširih mogućih društvenih fenomena. Kao onoj priče od pašnjaka do naučenjaka, mi možemo da vidimo jednu celovitu ličnost koju jedan nakaradni sistem koji je postojao u tih zadnjih vek vremena nije uspeo da je iskrivi i obogalje zarad koristi, vlasti, slasti i nekih drugih stvari. I samo jedan čovjek sa snažnim moralnim integritetom, sa jasnim određenjem spram dobra, zla, istine i ispravnog je mogao da napiše ovakvu knjigu. Mogao je da nam je pokloni nama na korist i našoj deci, ako Bog da, na korist, a sebi na slavu. Ja bih volao da mu se zbog toga zahvalim. Hvala vam. Možemo. Sada ćemo čuti još jednu odrednicu iz knjige o mladom borcu Kaći. Izvolite. Kaća, dan rođenja, znak pitanja. Umro, poginuo 1914. Jedan od junaka Velikog rata koji je ostao upamćen samo po nadimku. Nikomu nije znao ime i prezime, ne zna se kad se i gde se rodio. Jedino se pamti da je poginuo kao junak na početku Prvog svjetskog rata 5. avgusta 1940. godine. Bio je malog rasta i slabe snage, ali se ipak javio kao dobrovoljac u četnički odred majora Vojina Popovića, poznatijeg kao Vojvoda Vuk. Kaća je i pre rata pokušavao da se upiše u podoficersku školu, ali nije primljen. Prijavio se kao dobrovoljac kada je rat počeo. Vojvoda Vuk je na tom početku rata obezbeđivao položaj u Jadru kod sela Zavlake, na mostu gde se reka Jadar uliva u Drinu. Za obezbeđenje mosta Vojvoda je zatražio da se javi 30 dobrovoljaca. Iznenadio se kada je među njima video i malo Kaću. Pa zar i ti, Kaćo, hoćeš da čuvaš taj most? Gospodine majore, samo preko mene mrtvog preći će Švaba preko tog mosta, jer ja umem da mrem kao Obilić. Vojvoda je rasporedio četnike kod mosta. Austrajanci su silovitim napadima pokušali da ga osvoje. Most je odbranjen 5. avgusta 1914. ali gubici su bili veliki na obe strane. Poginuli su ležali jedni preko drugih. Tada se videlo da među preživelima nema Kaće. Mrtav je ležao preko nekoliko Austrijanaca. Vojvoda Vuk je videvši to skinuo šapku pred poginulim Kaćom. Zadatu reč si održao i u istinu si poginuo kao pravi Obilić. Hvala. Marko, kako vi i kao istoričar, a i kao pisac vidite vrednost ove knjige? Dakle, njenu istorijsku, ali i literarnu. Da, pa hvala. Ovo je zaista, kao što sami naslov kaže, knjiga je jedan, osim toga što je svakako u svojoj formi, jedan leksikografska zapravo knjiga, jedna enciklopedijska knjiga, jedna knjiga koja sintetiše naše znanje i našu zapravo svest
o čitavoj jednoj epohi, ona daje i svoje određene, ona je i mnogo više od toga. Da kažem samo, eto, već je rečeno do sada, dakle ona sadrži 463 odrednice o delatnicima, kako kaže autor. Ja mislim ne slučajno, jer to su ljudi koji su bili okupljeni oko određenog cilja, koji su delovali i koji su mnogo više od toga, koji su svoj život uložili u svoj cilj. Cilj je naravno Srbija, ovakva kakvu mi danas živimo, i te ličnosti Laza Kostić. Pa ovakva, kad kažemo ovakva kako sad živimo, ne mislim u bukvalnom smislu, da, nego mislim u simboličkom smislu. Oni su se borili za ovu Srbiju koja danas postoji, kakva je da je, ali ona postoji. Oni su se borili za bilo kakvu Srbiju, naravno za najbolju moguću. Dakle, kažem, veličina, to su, možemo reći, ličnosti na svojevrsni stubovi sveta, našeg sveta. Dakle, Vuk Stefanović Karadžić, Petar Petrović Njegoš, s druge strane iz političke sfere Ilija Garašanin, knez Mihajlo Obrenović, velike ličnosti, zaista velikani. Sa druge strane, naravno, eto, da kažemo da je velika pažnja posvećena, na primjer, i ličnostima poput Svetozara Miletića, na primjer, svakako Pupina i tako dalje. To je ono što hoću da kažem, da su to ličnosti koje su bile okupljene oko određenog cilja. Zašto? Pa zato što je ovo sabor srpskih velikana. Dakle, to je ne samo jedna nacionalna sinteza u jednom nacionalnom smislu, nego je ona se bavi ljudima koji su velikani. I to nije samo popis i jedan skup, dakle evidencija određenih ličnosti, to je vrednosni sud. Dakle, velikan je vrednosni sud i ono što nam je, po mom mišljenju, što je meni jako dragoceno u ovoj knjizi, što nam je autor podario, to je njegov sud. To je njegov vrednostni i moralni sud. Upravo ovo što smo čuli o jednom malom dečaku, junaku, Kaći, i ta naša ideja da se svi mi slažemo da je on velikan našeg naroda, to je jedno čudo koje nam je podario autor ove knjige. Ono što je važno da isto kažemo, to je da je ova knjiga prva, jedina do sada sinteza ovog tipa uopšte. Dakle, što je u jednu ruku šokantno zapravo, da svaka kultura, svaka ljudska zajednica treba da ima sinteze ovoga tipa. Dakle, to je jedan ogroman i u jednu ruku i pretenciozan zadatak za jednog pojedinačnog autora. Međutim, s druge strane, to kad i o tome govorim, moj utisak je da je odabrana prava mera, dakle u ovo vreme postmodernizma, dakle kada je jedna naša ljudska, kada imamo potrebu za jednim upotrebljivim znanjem, da je, dakle, ovo forma koja je pristupačna i koja nam zaista realno koristi. Sad kad govorimo o tim velikanima, meni je, na primer, pa isto tako jako upadljivo, da opet ne kažem šokantno, to je prejaka reč, ali jako upadljivo kako bi mi sada, na primer, izabrali neke velikane naše epohe. Dakle, govorimo o vremenu od 1848. do 1918. Tih 70 godina. Kako bi sada? Pa ja mislim da ne bi mogli da nađemo konsensus. Na primjer, ja kad bi rekao kad bi ja predložio neke velikane naše epohe, izvinjavam se, imam utisak da bih neke ljude pa čak i povredio možda, ili tako, do te mere bih možda iritirao nekim svojim stavom, a opet s druge strane ja bi bio iritiran nekim stavom, na primjer, nekim drugim izborima, na primjer, na koje sam nailazio, možda ne kao velikane, ali kao isticanje velikih ličnosti naše epohe. To zapravo govori o našem vremenu, o tom vremenu i o našem vremenu. O vremenu kad su bili ovi ljudi okupljeni, kažem, oko jedne ideje, na primjer Dimitrije Tucović, socijalista, socijaldemokrata,
znači čovek koji je uložio svu svoju energiju da preispituje upravo to društvo, njegove suštinski temeljne vrednosti na kojima ona počiva, a opet nije dovodio pitanje i žrtvovao život, na kraju poginuo braneći to isto društvo sa puškom u ruci u Prvom svetskom ratu. Ili, na primer, da kad govorimo o Dragi Ljočić, pomenuli smo je, prva srpska lekarka, žena koja je bila jedna od prvih feminiskinja u Srbiji, sifražetkinja, dakle jedna osoba koja je itekako probijala barijere svoje epohe i preispitivala opet vrednosti te Srbije koja je tada bila. Opet je ona ratovala u srpsko-turskom ratu u 70. godina 19. veka, majka 5 dece, ona imala doktorat u Cirihu, mogla je da bira, znači da ode odavde, i to ne da ode na ne znam kakav način da ode, nego na onaj najvrhunski način, elitni način jednog, na primjer, švajcarskog društva tog vremena. Ona je odabrala ovde da živi, i to ne opet bi mi odmah potrčali možda, izvinjam se, ako, ali potrčali da pronađemo u takvim njenim izborima neku pragmatičanu, ne, nju su rukovodili pre svega ideali, vrednosti, humane, dakle jedne humane ideje koje su okupljale te ljude, i opet to nam je možda neki i poruka, na primjer, kako se postaje velikan. Pa postaje se ako ste spremni da se žrtvujete. To nije žrtva u pravom smislu reči, to je zapravo poklon. To je davanje smisla svom postojanju, svom fizičkom bitisanju na ovom svetu. To su ti ljudi jako dobro razumeli, ja bih bio sklon da primetim mnogo bolje nego mi danas. Tako da je to jedna, po meni, velika vrednost koja nam pruža opet ova knjiga. S druge strane, kažem, autor nam je dao taj vrednosni sud. Eto, tako su se našli vojnici. Gde bi danas tek? Teško nam je da nađemo konsenzus oko umetnika, političara da ne govore. Ja sam naveo puno tih neke zapravo iz političke sfere. Danas mislim da to je jedan zaludan posao, to ne bi. A tek o vojsci, to pogotovo. Ovde je, na primer, dobro, ovo je neosporan primer, naravno, jednog dečaka, ali meni je, na primer, upamtio sam Lazar Nastić, jedan poručnik iz Prvog svjetskog rata, koji je odbio da upuca, iako imao na prvoj liniji fronta jednog, u tom trenutku, muslimana, koji je bio u Austro-Ugarskoj vojsci, koji je provocirao zapravo. Preko Drine, da, u tom nekom između Šapca i Valjeva, mislim da je bio front 1915. godine. Ne, on je postupio viteški i nije ga ubio, nego ga je, mislim, ranio, tako, znači sprečio ga u ruku da on bude vulgaran, kako je već provocirao i tako dalje. Dakle, to je ono što je meni jako, ja sam zahvalan jako, žedni smo toga, žedni smo autentičnih, iskrenih. Ova knjiga nije pisana da bi razvijala karijeru nečiju, da bi preporučivala autora za bilo šta. Ona je pisana da bi poklonila vrednost, da bi poklonila nama vrednost. I ja sam užasno zahvalan, jer smo užasno žedni toga. Danas u vreme koje nas naravno i ohrabruje, nema ništa loše u tome, ali prosto rečeno previše toga da nas rukovodi, motiviše, neka lična afirmacija, neki naš, ne znam, karijerni put i tako dalje, da je to jedino opravdano ili ekonomski interes i tako dalje, tako dalje. Ova knjiga zapravo nam daje nešto što nam je jako potrebno u ovo vreme, kažem, postmoderne, jedno vreme preispitivanja. Zapravo ovo je epoha preispitivanja, nema ništa loše u preispitivanju vrednosti. Naprotiv, to je, po mom skromnom mišljenju, jedan prirodan put u kome se čitava naša civilizacija kreće. Ali prosto, eto, kažem, ako krenemo od te činjenice da je ovo prva i jedina sad sinteza tog tipa, onda nam govore koliko su to dragocene vrednosti nama. Kažem, pa da kažem još malo o toj Srbijici o kojoj govori ova knjiga, čudesno društvo. Dakle,
te veličine, ljudi spremni se žrtvuju. To je ekstremno uspešna ljudska zajednica, o kojoj mi danas njoj pričamo. Ja sam, na primjer, u tim nekim, nije Žikina Šarenica, ali tog tipa, pa su gostovali neki likovi koji su nam prepričavali neke anegdotice, kako je neko nekog nadmudrio u nekim fijakerima, nešto, Knez Mihajlo, nešto. To je tako otužno i lepljivo meni, da zapravo bilo sasvim je suprotna slika, realna slika. Eto, jako, da kažem, u ovim zrelijim godinama i s nekim profesionalnim znanjem, jednog iskustvom, makar istoričara, jako sam ja po obrazovanju arheologa, ali bavim se istorijom, kažem koliko ta epoha ima realnih vrednosti, realnih civilizacijskih vrednosti, na koliko je to jedno ekstremno uspešno društvo koje bi ja danas uporedio možda jedino sa državom Izrael. Znači, na svim poljima koje galopira napreduje. Znači, u sferama, eto, pominjali smo vojsku, branjenje tih naših, ona imala najveća moguće iskušenja da ujedinjuje zemlju. U demografskom smislu, šokantno, na primjer, tad su pravljeni popisi, ali, kažem, osnivane su škole, imamo tu Jelisaveta Načić, pomenuli smo je, prva arhitekta u Srbiji, 1900. godine diplomirala arhitekturu, mnogo pre mnogih evropskih zemalja, pre Nemačke mnogo, na primjer, Nemačka nije imala. Malo li je? Pa malo li je to, ljudi? A došla je, to je društvo koje je 1815. odakle je dolazilo? Šta je, znači, koji su bili prioriteti tog društva? Nemačka je dobila svoju prvu arhitekticu 1913. godine, to opet sticam okolnosti jedna Srpkinja, Jovanka Bončić-Katelinić, Nišlika, ona je 4. diplomirana arhitektica u Srbiji. Pa ja razmišljam, pa ako je neko trebao da dobije te balkanske ratove, ako neko zaslužio, pa zar to nije takvo jedno društvo? Pa ja bi, da mogu da biram, ja bih rekao, pa to je to društvo, to hoću da pobedi. I oni su zaista bili pobednici. Kažem, mnogo kažem u demokratskom smislu, ne znam, popis 1835. godine, približno 680.000 Srba i Srpkinja. 863. 1.108.000, 3 godine kasnije, 1866. godine 1.216.000, 9,7, skoro 10% za 3 godine. 1878. 1.650.000, 37% više. To je kao Izrael. To je nijedna država danas. Hoću da kažem, to su šokantni podaci, šokantno uspešna ljudska zajednica. Da kažem, Jelisaveta Načić, šta je ona, znači nije samo bila arhitektica, nije samo, da kažemo, ona je bila stradalnica, dakle, bila u zatočeništvu u Prvom svetskom ratu. Zašto? Pa zato što je na tom Slavoluku 1913. godine, kada je triumfalni doček srpske vojske iz Balkanskih ratova napisala, odnosno stavila natpis, ima još neoslobođenih Srba. Dakle, ti su ljudi bili ratnici, borci, da ne znate ništa o njima, da vidite da se bore, da je nekom na ovom svetu stalo za nešto na ovom svetu, ko što je njima bilo stalo do Srbije i do nas, kao naslednika te Srbije. Ovo smo, nema ništa što su oni njima vrednije nego što smo mi danas. Vi bi rekli, pa samo zbog te volje oni zaslužuju sve što im se dobro desilo. Naravno, da nije ovo mesto gde treba da idealizujemo bilo šta, pa ni Srbiju te epohe. To društvo imalo mnogo mana koje prističu iz tog vremena, koje je delila čitava ljudska civilizacija, mana samo nas, Srba, specifično. Ali, kažem, ono što je zapravo ljudska priroda, što je ono što mi ljudi možemo da radimo, kako možemo da prevaziđemo svoju ličnu sudbinu, svoje lično postojanje, to idealima i borbom i verom. To su ti ljudi imali. I to su ovi ljudi. Jeste, tako su oni stvorili Srbiju. Da. I ova knjiga zaista ima i veliku literarnu vrednost, to je ono što su i prethodni govornici istakli kao jedan od velikih kvaliteta. Meni je, na primjer, bilo jako zanimljivo kako je Ivo Andrić zapravo predstavljen kroz odlomke iz znakova pored puta. Dakle, zaista knjiga koja na jedan poseban način, dakle, nije puko iznošenje njihovih biografskih
biografskih podataka, istorijskih činjenica, već zaista na jedan poseban način donete biografije ovih velikih ljudi. Sada ćemo čuti još jednu odrednicu, hvala Marko mnogo. Čućemo odrednicu o doktoru o Ignjatu Pavlasu, je li tako? Gospodine Manojlović, evo izvolite. Ignjat Pavlas bio je pravnik i političar, rodio se 1885. a život mu je tragično okončan 1942. godine. Rođen je u Donjem Miholjcu u Slavoniji. Još kao dečak doselio se sa roditeljima u Novi Sad, gde je išao u gimnaziju. Pravo je studirao u Zagrebu, a potom u Budimpešti, gde je i doktorirao. U Novom Sadu je imao advokatsku kancelariju. Izjašnjavao se kao Srbin rimokatoličke vere. Svoje ime Ignjac modifikovao je u Ignjat. Bio je strastveni poklonik Sokolskog pokreta i jedan od najuspešnijih organizatora ovog udruženja u Vojvodini. Srpska vojska je na kraju Prvog svjetskog rata ušla u Novi Sad 9. novembra 1918. godine. Oslobođenje su građani Novog Sada oduševljeno dočekali i u tome su glavnu ulogu imali upravo pripadnici Sokolskog pokreta. Srpski narodni zbor u Novom Sadu održao je već 3. novembra 1918. svoju javnu sednicu i odredio delegaciju u kojoj su bili Jaša Tomić, doktor Ignjat Pavlas i Vasa Stajić. I njima je naloženo da odu u Beograd i sa srpskom vladom dogovore prisajedinjenje Vojvodine Kraljevini Srbiji. Predstavnik srpske vlade Ljuba Jovanović predložio je da Velika narodna skupština u Novom Sadu, zakazana za 25. novembar 1918. godine, donese odluku da se Banat, Bačka i Baranja prisajedine Srbiji nezavisno od Zagreba, odnosno od Vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba. Jaša Tomić i Ignjat Pavlas su to prihvatili, a Vasa Stajić je bio za alternativni predlog da se ujedinjenje izvrši preko Zagreba. Kao potpredsjednik Narodnog odbora, dr. Pavlas je 25. novembra 1918. otvorio Veliku narodnu skupštinu u Novom Sadu. Tu je proglašeno priključenje Banata, Bačke i Baranje Srbiji. Dan ranije, 24. novembra, i delegati Sremske narodne skupštine u Rumi doneli su identičnu odluku koji Velika narodna skupština dan kasnije u Novom Sadu. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca proglašena je, kao što je poznato, 1. decembra 1918. u Krsmanovićevoj palati na Terazijama u Beogradu. Mađarski zločinci Njilaši su 23. januara 1942. godine u Novosadskoj raciji surovo likvidirali i bacili pod Dunavski led doktora Pavlasa i njegovu suprugu Olgu. Hvala mnogo. Petre, čuli smo od govornika večeras u čemu se sve ogleda značaj ovog zbornika, šta on za vas znači i predstavlja? Ja bih hteo prethodno da kažem jednu malu dopunu koju je moj drug Srba meni ispričao, zato što je on nedavno pročitao na nekom autoritativnom mestu podatak koji se tiče doktora Pavlasa, a reč je o tome da je on kao Hrvat, srbokatolik, bio oženjen Jevrejkom. I po odluci Njilaša, tih ekstremnih nacista mađarskih, njegova supruga je bila kao Jevrejka određena da bude likvidirana. I on je nju dopratio tamo do Dunava, do Dunavskog leda, gde je bila otvorena ta neka velika jama u kojoj su ti zločinci bacali mrtve ili polumrtve, a možda i žive, to ne znam, ljude i žene i decu i ne znam koga sve ne.
on se nije nalazio na spisku, ali je odabrao da sa svojom ženom, da posle svoje žene on ode pod led. Tako da je i on žrtvovao sam sebe, iako je bio na neki način, mogao je biti aboliran i da nastavi da živi. To je jedan od tih viteških primjera o kojima su moji sagovornici i prijatelji govorili, koji vredi da bude zapamćen, zato što u svakom narodu ima takvih ljudi koji su dužni poštovanja i sećanja. Ta kultura sećanja je veoma bitna za zdravlje svakog naroda, pa i tako i našeg srpskog naroda. Sada nešto o knjizi. Dosta je bilo ovde pohvala i atributa koji govore kao o posebnosti i posebnoj vrednosti ove knjige i ovih knjiga, pošto je reč o 2 knjige. Možda je to i preterano, ali u svakom slučaju je, čini mi se, kako su rekli, dobrodošlo za našu kulturu, za naše čitaoce, za poglavito za mlade ljude, ako posegnu, ako budu imali vremena od onoga da se odvoje od tableta ili od svog mobilnog telefona i slanja poruka i pretraživanja, ne znam kojih sve zanimljivih podataka koje mogu da nađu na internetu. Ovde u ovoj knjizi ta forma koja govori o tome da se u nekakvoj enciklopedijskoj knjizi mogu naći suve podataka o mnogim zanimljivim stvarima i ličnostima i događajima, seže u daleku prošlost, ajde da ne idemo dalje nego od antičke Grčke i Rima. Mi smo imali u Plinija, na primjer, i Varona u to vreme, kao nekakve prve enciklopediste koji nisu imali ovako ukoričene knjige kao mi, nego one svitke, sećate se, pročitali ste negde, gde je baštinjeno u rafovima su ti svici bili i koristili su ih oni ljudi umni, zainteresovani za nova zdanja. Srednji vek svakako ima zasluga za širenje ovakve vrste knjiga, zato što su u retkim univerzitetskim centrima, kao što su Bolonja ili neke druge univerzitetske kuće u Italiji i u Francuskoj, na primjer manastir Cluny, koji je bio poznat po svom naučnom delovanju, bez obzira što je bio strog rimokatolički manastir. Tu je negovala ta vatra, ta živa, ta vatra, taj plamen znanja koji je prenošen od Grčke preko i Arapa i prvih naših krstaša ili ne znam kako, sve do zapadne Evrope. I onda se nama u Francuskoj, na primjer, pojavljuju enciklopedisti u 18. veku, gde se prve enciklopedije u modernom smislu reči događaju, odnosno budu objavljene. Kad je reč o našem području, nažalost možda, a možda i na sreću, prva nekakva enciklopedija ili sve znanje je kod nas objavljena 1925. godine. Profesor dr. Stanoje Stanojević je tu petoknjižje jedno napravio od 1925. do 29. odnosno do 30. Objavljena je ta prva moderna enciklopedija koja obuhvata novojugoslovenske prostore i u njoj se nalaze svi ti relevantni stvaraoci, mislioci, važni ljudi iz svih naših naroda koji su ušli u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, a potom i u Jugoslaviju. Posle rata Narodna prosveta Beogradska je objavila dvotomnu enciklopediju, malu enciklopediju, a kasnije dopunjeno izdanje. U isto vreme Jugoslovenska akademija znanosti i umetnosti i leksikografski zavod iz Zagreba objavljuje čitav niz vrlo važnih, velikih enciklopedija. Prvo je tu opšta enciklopedija, a zatim enciklopedije Jugoslavije i specijalističke enciklopedije kao što su vojna, medicinska, pomorska itd. itd. Te enciklopedije su dragocena
mesta gde se nalazi ukupno, čini mi se, znanje, računajući one prethodne o kojima sam govorio i koje nisam ni pomenjao, tako da su te vrste knjiga izuzetno dragocene. Ne znam zašto se događa da evo već 20 godina mi nemamo pokušaje da se napravi nekakva nova enciklopedija koja se tiče ovog prostora koji čini Srbija. U Novom Sadu je, to mi je poznato, izdata jedna novosadska enciklopedija, zamislite, u 15 knjiga, dr. Dušan Popov, rođeni brat Raše Popova, objavio je, znači, tu neku novosadsku enciklopediju u 15 knjiga. Istovremeno Matica Srpska je objavila, pored rečnika i svega toga, još i leksikon jugoslovenskih pisaca, on pripada onom ranijem periodu, gde su po svim zanimljivi, važni, manje važni i nezaobilazni literarni stvaraoci bili uneti u taj leksikon jugoslovenskih pisaca. Zašto sada nema već 20 godina nekakva nova, modernija enciklopedija našeg naroda? Ja to zaista ne mogu da odgovorim, to bi trebalo ti izdavači koji i instituti, naravno i fakulteti i tako dalje, da odgovore na to pitanje. Ja ne bih više govorio o ovome, jedino što bih zamolio moju prijateljicu, koleginicu iz Lagune da vas pozdravi, da vas pozove ako ste zainteresovani za neke od ovih knjiga o kojima je bilo reči, možete ovde da ih kupite, da obogatite svoju biblioteku, a pogotovo da obogatite svoje znanje i upoznavanje nekih ličnosti iz naše istorije. Eto, toliko. Hvala vam. Hvala vam. I ja sam zaista oprosti, možete naravno. Još jedna dopuna na tragu ovoga što je Marko rekao. Videla sam kod Laze Lazarevića da je on prvi opisao Nerviš i Adekus, a ima jedna dopuna, vidim da ovde toga nema. Na njegovu inicijativu je osnovana pri bolnici koju je on osnovao prvo odeljenje za brigu o starim osobama u Evropi. Znači nekih 15 godina pre nego što takvo slično odeljenje osnovano, da li u Nemačkoj ili u Francuskoj, ne sjećam se. To za drugo izdanje ove knjige. Da, ja ću vas, hvala Aleksandra, ja ću vas još jednom pozvati da nabavite svoj primjerak Sabora srpskih velikana, ali i Sabor junaka, jer ovo su zaista dragocene knjige za svaku kućnu biblioteku. Hvala vam svima još jednom, bilo je veliko zadovoljstvo razgovarati večeras o ovoj knjizi. Autor ostaje tu, ukoliko imate za njega posle još neka pitanja ili da dobijete potpis u svoj primjerak. Hvala vam što ste bili i doviđenja.